Kubor ka Batesi TV lawanda shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi ha Khhyrdep ying jongpi uba I Kharmal ki ubadairu Deputy Commissioner jong ke East Gentia Hills District hagasngi balang jong ka tayo ka South Tarik ubnai nailar arajar arpuway ula hukum ban Khang Khhyrdep no ye ki Tylli ki Karkhana penmi ice cream nakadaw balalap bahaw ne ujing bam pengat lakhle dawai ka dawai baki lakhle kadai ban yada na ka jing sarang jong kinar ka bakta apat ya ka kot ka khia ladabam ya ka nalor kata Katkum ka kaipot balayo na Food Safety Officer East Gentia Hills uba NA Linwi laong bahadin ka jinglet khandra ye kini ki Karkhana Shna ice cream lalap babaro kini ki Tylli ki Karkhana Shna ice cream kimshim la don satya ye ka registration na ka FSSAI lani ka Food Safety and Standard Authority of India ka badai ka way ni kitanat ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kabamud kila penya yo bean yo new marbam katkum ka Food Safety Standard Act 2000 ka jinglek khandra jong Food Safety Officer ya kini ki Karkhana kalong hadin balayo jingtip badon ki khna ki bayo kempang shipment na kababam ice cream katkum ka report laong ru bahadu sapu artli ki jai dawai la kurup na ki Tylli ki Karkhana Shna ice cream la penthi kenaru bagini ki ice cream kimdei ki baya bet ya uknyang jingpang COVID-19 ki Karkhana Shna ice cream ki bala Khang kilong ka Cream Hills ice cream ka badai try do Bimlesh Kumar na Khlieriat ka I Swati ice cream ka badai try da u Ashok Sahani bat ka Chota Bhim ice cream ka badai try da u Rajiv Kumar Shani ki banat khia West ka MN ice cream ka badai try da Roytre Phawa bat ka Pricey Call ice cream ka badai try da Ramandas ki banalat Rambai Din mengayo information reliable information ini Samsung sekali iwan official ini mau dicoba idan ki kena kok official ini dia itu ini pembang ice cream lagi tu di nanti ice cream jadi saya surok saya lebih sedikit. Jadi bagi kena ibang ni ice cream, idan kena biar kempang. Tapi nak kalian dong ada session lah singkaya ni ka sport. Tapi katkum si bentar penting untuk COVID-19, maka dong sama bah tak ada sekali. Ini singkaya ni kam tapi akad bah tu ni ka ban check verify how food safety officer joni sekali. Jadi bagi nak ibu ki cakap Shna ice cream ilap ye gini ki Shna ice cream ni ko silungi ki Shna gini ki ice cream nanti ki dawai yo ki ai ni ki dah bentuk yang ni pakai di chemical rekam ki industri mesti ki chemical bam dari rekam industri hadin bang layo report ni oxygen food safety oxygen ni insa sim next step pada ya cemat penuh kasih apa lagi. Và ningkong kan dia kade insya pemkuai ni steps. Aba Deputy Commissioner ini ipha yang apa Food Safety Officer. Nomor pengintip mentara sapriang bahan ni kan COVID-19. Di di steps ban prevent yang kas spread di iso ipha yang apa kan cek ini nong dia marbam mardi kasurok nong dia ice cream nong dia jimbang mutiang di hak jinglet jurep jonga yakini nong dia pat ngalale dulu hak ini jaka bagi Shna ini ice cream bah jinglet jurep jongi bat ka tim jong pulet ngilak bagi ni ki jaka Shna ice cream kenan kam dakini ki chemicals ki balong ki bang yahap ban penan kam ki jingbang nama kum la thoi ki paket ini ki non edible products non edible chemicals
Dia kalau along ke ba bam setungat ba smosi ba pun kini ki ja hapo ki jaha Shna marba mardi ke distrik jungi balik siru haka state jungi berakoi dia kini kala penken hi tong sila pet kini kala bakala penken ya ka Food and Safety Standards Act arjan riu kaba umsa banat kini chemicals ni kini jing clear kibam de ki food products kalau adulteration kalau atat ka health hazard kabala ban kata ya jingkot jingkia jongki nong bang kinong thiet tikumta nakaliang food safety department mat nakaliang ka district administration kumla ang isa ngindang ya investigate but ngin pha test ri ini sampel ada dan kaman test ini ice cream but hadin ning layok report ngin sa shimki legal actions kat kumba kasya ila le Hasan tadi ki Karkhana setengah es krim ki bedon keleng sodong jangka cleariat tak laremban nilai kawe ha cleariat is artli ha dikia west mat artli ha laremban nak ini ki factory Shna es krim yo kem bagi nak sis kumba sok art paket kini ki chemical bat ngira sim bat ngira kentu jadi itu kinong Shna ya itu ice cream ke Shna hadu menen kasi bikin suhaban berat no iki kinong sya bende bat ngandai inspection begini si manangwan manlap ba kenang ba benpet bila berat ni ami ki ice cream bakila Shna hadin bagi sing kalau report Deputy Commissioner I go ada banyak sahaja nanti es krim baru produksi ada mentar Khang nanti es krim. Kita ada lagi report bagi dan kontaminasi ini di persatuan Jepang ini es krim lah Khang sahaja nanti.